Kitariki emerongo ebere na isano na isato omotienyi okianda umwaka w'ekirububere na emerongo ebere na inyumwantu mwerelia Ondizi TV andonsi aso tutengerete nirino kwigena nigonde tutwara umugaso bose margoba engia asabange baba oikerana ase chinsemo au chigosasima asensemeria yabatiotereria be kemina no kelia bose bali wegosoli elia yenkoyo ni machenga amashabiki korwa asorogongo Rwagusi amange ni baba oikerana ase ensemo elia yomochie obosongo egetike mega kiagusi stadium asengencho yogotengera enkoyo egatie timu elia ya Shabana FC naboigo etimu elia ya Posta Rangers ayona mangna randrete aseri tuko lialero aseriwera linerigendrete asorogongo lia rwa Mount Kenya anemono kubwatekananga no muswada uligetiko chukumwaka isiko omokonyi Omuraibwense Rigathi Gachagua ntoto kumanya asenchera yobwenge marogoba yabono nigo yabere koraga chinsa 10 chabono marogoba ireterana nkoro kwa Job Maangi nokone kinga chibiche chibwo na Mario gyabere ikera asenchera yobo ikeranu nere Lydia Mosenkwera nande asikaketari egetambe Omanchumulilia Ondizi TV na bakwenda utubuhati wetera asenchera mtandao o Facebook Ondizi TV News Digital asensemeria ya YouTube Ondizi TV News na boigo wetera asenchera area ye mitandao yekerero Ondizi TV www.ondizitv.net ayasama ya tuko yachaka kurwa sengana erengete siasa nigo mokonyi Omuraibwense Rigathi Gachagua andrate guntukana na chinsemo anemono ase orogongo rwa Mount Kenya anemono asabere gakwe murunganeria kubwatekananga no muswada oligechiko chukumwaka isiko asabere gakobolia ababunge komwa ereno Omuraibwense Dr. William Ruto chingaki elinde baba oikerania amagendro babete bakubaliera abakenya nabo igochira chiri babete bakubamanya abakenya chingaki chiria chechi campaign asabate banga omuswado yo nigo orabe kuirania ensi echo ya Kenya maiga akubali tufanye kazi, tufanyie Wakenya kazi, si ndio? Tulipewa na yeye miaka 5, tumefanya miaka 2, kazi bado anza, mambo mingi imekwama. Akubali hiyo miaka imebaki 3, tufanyie wananchi nini? Vile ataamua mbele tutaheshimu uamuzi wa, si ndio? Usimongesema namna hiyo. Kazi ambayo imebaki ni ya barabara, kazi ya mchele, kazi ya kahawa, kazi ya majani chai, na kuna kazi mingi sana ilianzishwa na rais wetu Uhuru Kenyatta ambaye haijakamilika, si ndio? Kwa hivyo tunaomba wabunge muende bunge mpitishe sheria ziko huko, mfanye kazi ya wabunge, muashie rais na mimi tufanye kazi ya executive, ndio kila mtu aheshimu mwingine. Hati wadwa itu Togoskabosionigo omubwatani asabisi Omuraibwense Dr. William Ruto Faruk Kibet nigo abeire gakomochia omokonyi Omuraibwense Rigathi Gachagua anemono asokora siasa chiobogesa ku ase abagakoboli abaraibonsi kwene kinga nkora libare siasa chirabe chikwene kinga amagendrongo ikirani wale ase ense yaicho ya Kenya ayaniga yakwana asomega oyomo bwa matanga aseboigo abagakoboli ya aborokia na aborokio kubwatira naso kinia ekerengo gechisemi nabo yosegeta omukia asaba nafunzi asiskuru au elinde baba gotwara amagima abosio ale amaya wanaendesha magari mzuri, wengine ni madaktari, wengine ni walimu, wengine ni chief. Hali ni maneno ya elimu. Sehemu haiwezi kwenda mbele kama bado mnakomboa watu kutoka mbali.
waje waongoze kwa maneno ya maendeleo. Lazima mfunze watoto wawe viongozi wa kesho. Hawa ndio watabadilisha sehemu hii kwa chumbi. Na maneno mengine ambaye nataka kuwapatia watoto ni kwamba wazazi wenu wanajinyima mambo mengi ili wapate kuwafunza na nyinyi mbadilike. Mimi naambiwa mtu mkubwa sana sehemu hii ni mzee wa mitaa. Lakini nawataka kuwapatia moyo. Mimi nikiketi chini hapa ninaangalia kwa hawa watoto ambaye anaweza kuwa kiongozi wa taifa kwa miaka zijazo. Kwa hivyo someni. Mimi nimetoka mbali ili nije nisimame na nyinyi mbadilike muwe sawa sawa. Niangalie kwamba hao walimu ambao wanasomesha hapa waweze kuajiriwa na waweze kusaidia watoto ya sehemu hii. So mwalimu, mfanye mkutano. Tuguskabusio go chingaki serikali edigetigo chigo chakia omoroberio bokorwege kendo ase aba Kenya omoroberio mujia okorokunga chief nigo abantu bali bakwegera obwene bwa mwanya abantu insebyombe ababeire bagweso kivene na kubulia serikali komenta chingaki asengencho nigo bakotebanga nigo omoroberio yobere gokwayererwa ase obwango kegimasa batebanga onye serikali tiri chikotegerera ebirengerero nabo igo birero byaba Kenya nigo barachikora aba Kenya korobekana sokoro kingamba risanika nenchira omoroberio yo ogendrete kwayererwa nabo igo kolikugwa kogendrete kwayererwa. To enforce this transition has already caused confusion and suffering among citizens, particularly in vulnerable communities. Furthermore, we find the directive by the Cabinet Secretary for Interior Government instructing county commissioners to mobilize citizens to meet the SHIF registration deadline deeply unethical in a democratic society. We fail to understand the rationale behind such a hurried and disorderly implementation. We urge the government to prioritize the welfare of its people by extending the transition period and ensuring a smooth, transparent, and patient-centered approach to the rollout of SHIF. Should the extension not be honored, the request for extension not be honored, we will call upon the people to take up what is duly belonging to them, and that is sovereignty. Our people will be mobilized to come and demonstrate in support of their right. Mwanchumurelia ondizi tibitugo skabosio nigo abarande kurwa sorogongo rwa coast babeire bagwe soki bene na komochia omoswada oteneneire no moseneta we county ya Tana River Danson Mungatana oyolige chigo chikoligerelia na komurekera aso bwagale igoro yokolikiwa na boigo obokoreri ase chikanisa nigo abarandi abo babakwimurunganiria ase ngenche nigo babete bagostigwa isiko chingaki omoswado yo bete gogo likwa ase baba kobolia ababunge kumurekera omuswado yo ase obwagale nabo komocha serikali nabanyimbo ase ogotaba maiso engana yabetege koirera abantu abange usiria amagima abo ase linani riria lya shakahora kobwatekananga na maigerio amabe yo murandi ya Paul Mackenzie. Religious Organization Bill in its current form poses a serious threat to the religious freedom that we enjoy in Kenya. Religious organizations have played a critical role in shaping Kenya's social and economic landscape. Key stakeholders, among them religious leaders, were not involved in the development of the bill. 2. The Mungatana bill fails to appreciate the importance of the critical qualification for the proposed registrar, particularly in religious or theological qualifications as a prerequisite. Number 3, the bill fails to address the culpability of public officers, including police,
whose negligence led to the tragic outcomes of Shakahola, as highlighted in the Goskabosio maiga yokorrekana gokobagekana egati ebyombe biria bikwegerera obwene bwa borokia asukuru ao anemono ekyombe keria gya Kupet ne kyombe kya Nat ase kyombe kya Nat kyabete gegotenenia omugiro nonyonga konyora babire bakorobeya na keria gya Kupet ni gobono okobolia kwabeire gokorwegwa ase byombe bya borokia asukuru cha secondary na muchukuru cyoboroso gocha amona korosia ekyombe kirabe gekwegerera obwene bwa borokia ase chiskuru au ime yense cyo Kenya bunenchire yamoyo chikwene kinga ngo chiko kinitore ekerengo yechisemi asense yaicho ya Kenya nigakwanwa no moliki omonene gwekyombe gekwegerera aborokia ase chiskuru chiria cyoboroso Collins oyu tangtora rango nararia ya abwate. We are moving forward to form what we call a federation of teachers in this country. So that teachers speak in one voice. The government will listen. In East Africa, we have a federation. In this country, we used to have one strong union. And even the legal notice 534, you remember the legal notice? Yes. We were able to flash out the legal notice 534, courtesy of the union that was one. Are we there? Yes. We have seen how difficult, how painful, and how challenging it is to run different unions in one outfit. Teachers cannot afford to belong to them. Wanchumulilia Undizi TV roboti oruo rurengete aborokia bechi skuru chioboroso na bechi skuru che sekondari no turabe tugwikira omweli w'omangana majia chinsa 10 chebono marogo bakoleni turabe tukumirana naye litukolia juma tatu ase omurubiria bwenza kirira nenkoro kwa Job Maangi bagakwene kinga chibiche chibo igona mariogi aberawekera asenchira Jobo ikernunere Lydia Musikera chinga kichinde na baganeirie oburelia obuya imyandizi TV na bwo obwansu bumugusi.